агротуризм ки яке аз самтҳои асосии соҳаи сайёҳии мамлакат ба ҳисоб меравад, имрӯзҳо тавассути чорабиниҳои махсус ва идҳои оммавии кишоварзӣ тарғиб ва ба ҷаҳониён ҳамчун бренди миллии сайёҳӣ муаррифӣ гашта истодааст. дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри навбатии барномаи агротуризмро аз боғи анори шаҳри Норак пешниҳоди шумо менамоем. шаҳри Норак бо манзараҳои зебои табиӣ ва ҳавои дилписандаш мизбони фестивал озмуни анорпарварон гардид, ки бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва дастгирии роҳбарияти олии мамлакат доир шуд. чорабинӣ ки дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди боғи анори шаҳри Норак баргузор гардид, ба як ҷашни барҷастаи кишоварзӣ ва фарҳангӣ табдил ёфт ва барои меҳмонону иштирокдорон имкони баҳрабардорӣ аз беҳтарин анорҳои маҳаллиро фароҳам овард. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳое мебошад ки содироткунанда ҳамчун истеҳсолкунандаи дарахтони мевадиҳанда ба ҳисоб меравад, ба хусус анор ки ба зироатҳои субтропикӣ дохил мешавад ва зироати гармидӯз аст ва имрӯз дар шароити ҷумҳурӣ дар як мавқеи хоси худ парвариш карда мешавад ва он бо хусусиятҳои табобатии худ байни халқ, байни аҳолӣ роиж гаштааст ва онро ҳамавақт дар давраи пухтарасиаш ки аҳолӣ аз он истифода мебаранд ва имрӯз дар як гӯшаи канори диёрамон шаҳри Норак, вилояти Хатлон як фестивали анор бо як шукӯҳи шаҳомати хоза таҷлил гарда истодааст ва ин ҳам бошад бо ибтикори худи дастури супоришҳои асосгирои сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин дар якҷоягӣ вазорати кишоварзӣ ва дигар мақомотҳои дахлдоре ки дар ин соҳа яъне хоси худро доранд таҷлил гарда истодааст. фестивал озмуни анорпарварон на танҳо як ҷашни маҳсулоти кишоварзӣ, балки нишони равшани рушд ва аҳамияти анорпарварӣ барои иқтисодиёти деҳот мебошад. дар Тоҷикистон бахусус дар вилояти Хатлон анорпарварӣ ҳамчун бахши афзалиятноки иқтисодиёти аграрӣ шинохта мешавад. бо шарофати обу ҳавои гарм ва шароити зироатпарварии ин минтақа анорпарварӣ дар ин ҷо рушд кардааст ва деҳқонон аз ҳисоби фурӯши анор дар бозорҳо зиндагии худро пеш мебаранд. илова бар ин рушди агротуризм дар ин замина аҳамияти калидӣ дорад, зеро чунин фестивалҳо имкони фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ, ҷалби меҳмонон ва рушди инфраструктураи маҳаллиро таъмин мекунанд. анорҳои ватанӣ ки бо таъми махсус ва хосиятҳои аъло фарқ мекунанд, метавонанд ҳамчун яке аз омилҳои ҷалби сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ баромад кунанд. фестивал озмуни анорпарварон метавонад боиси таваҷҷӯҳи бештар ба соҳаи анорпарварӣ ва сафарҳои агротуристӣ ба Хатлон ва умуман Тоҷикистон гардад. худи ҳамин анор яке аз брендҳои соҳаи боғпарварӣ ҳаст, чунки чиқере ки қайд намудем, ин маркази пайдош аз Тоҷикистон аст ки ин яке аз брендҳои оянда барои дар пешниҳод кардани сайёҳон ки барои омада ҳам парвариши онро бинанд, ҳам лаззати онро омӯзанд ва оянда дар ҳамкорӣ мумкин ки дар натиҷа бо хориҷону сайёҳон кор кардан корхонаҳои муштараки барои коркарди шарбати он. анор дар таърихи кишоварзии Тоҷикистон мавқеи махсус дорад ва ба анъанаҳои қадимаи боғпарварӣ ва деҳқонӣ пайваста аст. дар ҷумҳурӣ навъҳои гуногуни анор аз ҷумла сурханор, шириндона, мулоимдона, шоҳанор ва нордон парвариш карда мешаванд ки ҳар кадом бо хусусиятҳои хос ва таъми нодири худ фарқ мекунанд. ин навъҳо дар натиҷаи таҷриба ва илм бо иқлими маҳаллӣ мутобиқ шуданд ва ҳар яке барои шароити гуногун пешбинӣ гардиданд. бо ташкили фестивали анорпарварон имконият ба даст омад ки ҳар як навъ ва хусусиятҳои онҳо ба меҳмонон ва ҳавасмандон нишон дода шавад. инчунин боғпарварон дар рафти фестивал таҷрибаи худро бо дигар ҳамкасбон ва коршиносон табодул намуданд ки ин ба рушди минбаъдаи навъҳои анор мусоидат мекунад.
نو و نمودهای اناری که ما پرورش میکنیم باید به همون منطقه موافق باشد، با خشکی آنجا، با کسلی ها با استوار باشد، با خشکی مطابق باشد، با گرمی تغییریابی اقلیم امروزی که در سیاره هست مطابق باشند. همین اینها باید در نظر گرفتن ما در کار است. گوناگونی بیولوژی که در اینجا وجود دارد برای در آینده اگر ما پرورش آن را در منطقه های گوناگون پیدا کنیم، یکی از پرابلم های حل پرابلم های اگروتوریسم است. یعنی مردم از خارج کشور از داخلی کشور آمده طرز پرورش آن، لذت آن، فروش آن و در آینده بستن شرطنامه برای تامین امنیت غذایی هم وطنی و هم بلند برداشتن افزون نمودن اقتدار صادراتی کشور سهم میگذارد. یعنی ما باید امروز این نمودهای انارهایی که در اینجا نمایشگاه پیشنهاد کرده شده است از نقطه نظر علمی باید آموزیم، به مسئولیت‌های علمی اساسناک دهیم، چون که امروز تمام فرمران تاجیکستان با توصیه‌های علمی اساسناک نیاز دارند، چون که به نتیجه‌های علمی به آموزش آنها کارکنان پرورش کردن آن به خطاگی‌ها آورده می‌رساند که این برای ضرر اقتصادی همون فرمران میشود. در فستیوال انارپروران که هم با اشتراک راهبریت ولایت ختلان و هم با جلب مهمانان خارجی برگزار شد، بررسی امکانیت وارد نمودن دستاوردهای نوترین علمی در ساحه انارپروری در مد نظر قرار داشت. چون این چرابینی‌ها امکانیت می‌دهند که دستاوردهای نوین علمی در استحصالات انار وارد شوند و دهقانان و تکنولوژی‌های نوین پرورش شناس کردند. از این رو فستیوال آزمون انارپروران یک میدان مؤثر برای مستحکم کردن رابطه‌های علمی و تبادل تجربه به شمار می‌رود. قید کردن ضرور است که تاجیکستان یکی از مرکزهای پیدایش درختان میوه‌دهنده است، از آن جمله انار است. مرکز پیدایش انار این تاجیکستان امروزه، جنوبی ازبکستان، ایران، افغانستان و قسما کافکاز می باشد. از همینجا پیدایش است و تمام دنیا پنج شده است. برای همین پرورش آن در وطنی که پیدایشش هست البته باید به یک درجه بلند باشد. این نمایش‌هایی که هر سال بنیاد می‌گردد روی نمایشگاه پرورش انار، این امکان می‌دهد که رشد این ساحه باز خوبتر براه مانده شود. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه این نمایشگاه‌ها درس آموزشی است. همه فرمران، همه متخصصان، عالمان از همه قطعه‌ها گشته می‌آیند و آنها از یکدیگر تجربه یکدیگر را می‌آموزند، کمبودی‌های یکدیگر را می‌فهمند و برای اصلاح آنها میزهای مشورتی تشکیل کرده شده است که از طرف عالمان اکادمی علم‌های کشاورزی، اکادمی ملی تاجیکستان و از طرف عالمان دانشگاه اگراری تاجیکستان به همه این سوال‌ها جواب می‌گردانده شدند. در اینجا توصیه‌نامه‌های چاپ شده، نشر گشته، همه میکروفیلم‌ها، عالمانی که در ساحه حمایه رستنی، در ساحه تکنولوژی پرورش براه مانده شده. امسال با تشبث به‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الله رحمان برنامه نوی رشد ساحه باغ پروری برای سال‌های 2025 2029 قبول کرده شد که در آنجا برنامه نو چنین نام دارد: رشد ساحه باغ تاک پروری و سیتروس پروری در تاجیکستان، یعنی رسانه سوبتروپیکی است که این باز یک تکون نو می‌دهد برای رشد آینده انار پروری در تاجیکستان. برای انارپروران جمهوری که در میدان 2722 گکتار انار پرورش میکنند، معاشرت با کارشناسان ساحه کشاورزی اهمیت کلان دارد. این متخصصان در جریان فستیوال امکان معرفی دستاوردهای علمی را داشتند و همزمان برای دهقانان امکان استفاده این تجربه ها در استحصالات فراهم آمد. فستیوال آزمون انارپروران میتواند یک زمینه موافق برای رشد بازارهای محلی و فراهم آوردن امکانات برای صادرات انار باشد. عالمان انسی باغ تاکپروری با یک گوشه مشورتی خود این چنین پیشنهاد نو نمونه‌ها و آن نو نمونه‌هایی که امروز در جمهوری پرورش کرده می شود، همزمان از جانب عالمان کلکسی نو نمونه‌های زراعت انار بخصوص در سنس تجربوی زراعت‌های سوبتروپیکی و سیتروسی ناحیه جلدین بلخی بنیاد گردیده است و آموزش‌ها ادامه دارد. همزمان نوهای نوی که امروز ما در جمهوری پرورش می‌کنیم و استحصالات پیشنهاد کرده ایستاده‌ایم. گفته می شود که دستور توصیه های همزمان درباره نوهای انار، این چنین تکنولوژی پرورش آن که در تمام منطقه‌ای که
анор парвариш карда мешавад, пешниҳоди соҳа гардонида истодаем. баробари ин ҷиҳати рушди сайёҳӣ ва инчунин туризми ҳамчун нави меваи бренди будани худи Тоҷикистон ҳамзамон метавонанд ки сайёҳон ва он нафароне ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон дидан мекунанд аз ин мева истеъмол кунанд. қариб ки мана инҷа ба ҳама технология парвариш бисёр олимо кор карданд ки дар охир мана ҳамна гуфтанӣ. ҳозир ҳисоб карда биромадем ки дар шароити анорбоғҳо қариб ки зиёда аз 35 намуди зараррасоно вомехӯрдааст. Мана ҳамин китоба ҳама биология, экология ҳамаша пурра навишта мондагӣ ки оянда ба истифода бурда мешавад. Ҳамина гуфтан дар кор ки дороя эҳтиёт шуда истифода бурдан дар кор. барои чебе ки ин заҳр аст. Ба муқобили зараррасоно истифода бурдан дар кор препаратҳо, инсектисидҳо ҳастанд ки мана пайвастагои фосфорорганикӣ қариб ки истеҳсолот ба нест ки ина истифода бурдан ба ҳақ надорем. Мана перитроидҳои синтетикӣ аст ки мана каратезион, карате, баъд спарте, талстар, баъд дигар препаратҳо аст ки ба муқобили ин зараррасоно истифода бурда мешавад. нишон додани маҳсулоти гуногун ва дастранҷи анорпарварон ба меҳмонон ва намояндагони бозорҳои гуногун имкони густариши робитаҳои тиҷоратӣ ва воридшавии маҳсулот ба бозорҳои васеъи дохилӣ ва хориҷро бештар менамояд. тибқи иттилои расмӣ анорпарварони вилояти Хатлон ҳамасола зиёда аз 8000 тонна анор ҷамъоварӣ мекунанд. ин маҳсулоти деҳқонӣ метавонад дар бозорҳои дохилӣ ва содирот нақши муҳим бозад. ҳамчунин бо иштироки намояндагони ширкатҳои содиротӣ дар фестивал имкони пешниҳоди анорҳои маҳаллӣ ба бозорҳои хориҷӣ ва васеъ намудани бозорҳои содиротии кишвар фароҳам омад. анор дар фарҳанги маҳаллӣ на танҳо ҳамчун меваи лазиз, балки ҳамчун як маҳсулоти фоиданоки табобатӣ шинохта шудааст. меваи анор дорои моддаҳои ғизоӣ ва антиоксидҳои зиёд аст ки барои беҳбудии саломатӣ бисёр муфиданд. дар бисёр кишварҳои ҷаҳон анорро на танҳо ҳамчун хӯрокворӣ, балки ҳамчун як маводи муҳими тиббӣ истифода мебаранд. анор ба ғайр аз аҳамияти ғизоӣ доштан аст, аҳамияти шифоӣ ҳам дорад. ва дар таркибаш моддаи ғизоии зиёди фаъоли биологӣ дорад ки имконоти пешгирӣ кардани касалҳои гуногуне ки имрӯз дучор меярданд пешгирӣ менамояд ва барои табобати онҳо кӯмак мерасонад. ҳам худи анор, ҳам донаи анор, ҳам пӯсти анор дар истеҳсолот истифода мешавад. аз пӯсти анор рангҳои гуногуни табиӣ ба даст оварда мешавад. ва моддаҳои гуногуни дабоғӣ зиёд аст. дар инҷо барои тайёр кардани дорувориҳои гуногуни табиӣ яъне растанавӣ аз инҷо истифода бурда мешавад. гастрономия низ як бахши муҳими ҷалби сайёҳон дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. анорҳои маҳаллӣ ки бо таъми ширин ва шарбати серғизо фарқ мекунанд, метавонанд таваҷҷӯҳи дӯстдорони ғизои солимро ба худ ҷалб кунанд. дар фестивал меҳмонон ва сокинон тавонистанд бо намудҳои гуногуни таомҳо ва нӯшокиҳои асосёфта аз анор шинос шаванд ва аз ин маҳсулоти беназир лаззат баранд. ҳамин тавр фестивал озмуни анорпарварон як воситаи муассир барои тарғиби фарҳанги анорпарварӣ ва ҷалби меҳмонони хориҷӣ ба кишвар аст. чорабиниҳои монанди ин ба меҳмонон ва сайёҳон имконият медиҳанд ки бо анъанаҳои кишоварзӣ ва фарҳанги маҳаллӣ шинос шаванд ва зебоии кишварро аз наздик бубинанд. ин гуна фестивалҳо на танҳо барои муаррифии маҳсулоти маҳаллӣ муҳиманд, балки барои густариши сайёҳии кишоварзӣ ё худ агротуризм аҳамияти калон доранд. сайёҳони хориҷӣ ки мехоҳанд бо тарзи парвариши маҳсулоти маҳаллӣ ва фарҳанги кишоварзии кишвар ошно шаванд, метавонанд бо тавассути ин фестивал имкониятҳои бештарро барои сафар ба Тоҷикистон ва шиносоӣ бо меваҳои аълои он ба даст оваранд. аз ин рӯ фестивал ҳамчун як заминаи хуб барои таҳкими робитаҳои байналмилалӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ баромад мекунад. дар анҷоми фестивал беҳтарин анорпарварон қадрдонӣ шуданд. ба ҷойҳои аввал то сеюм мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Норак, ноҳияи Дӯстӣ ва ноҳияи Шамсиддин Шоҳин сазовор дониста шуд ки онҳо барои рушди анорпарварӣ ва афзун кардани майдони боғҳои анор ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманд гирифтанд. ин қадрдониҳо ба деҳқонон рӯҳбаландӣ бахшида, онҳоро барои боз ҳам фаъолияти пурсамар доштан ҳавасманд менамояд. ҳамин тавр фестивал озмуни анорпарварон ки дар боғи анори шаҳри Норак дар фазои идона баргузор шуд, бо шӯрабинии фарҳанги фароғатӣ ҷамъбаст гардид. воқеан ҳам баргузории чунин фестивалу озмунҳои ҷумҳуриявии вилоятӣ метавонад дар рушди соҳаи сайёҳии аграрии мамлакат таъсири бағоят бузург расонад.
инҷо мерасем бинандагони азиз ба поёни нашри навбатии барномаи агротуризм аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Бо умеди саломатию сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда хайр.